نورت يابا، نورت. السلام عليكم. نورت. بتقل دم امك. السلام عليكم يا جدعان، ايه الاخبار؟ النهارده عندنا لعبه محاكي المول، كاننا شغالين في مول ونقف بقى مع الزباين ونبيع لدي ونبيع لده ونجيب بضايع فكده يعني. فهي دي فكره اللعبه. فقول لي تحت في الكومنتات عزيزي المشاهد لو عايز نخلي اللعبه دي سلسله ثابته في القناه. فيلا بينا نبدا. بس قبل اي حاجه عايز افكرك باللايك والسبسكرايب وانك تفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. شير بقى كده لكل اصحابك، عايزين نوصل ل 250 مشترك في اسرع وقت. صلي على النبي ووحد الله. اي حاجه لها علاقه بالسوشيال ميديا هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. وبس يا رجاله، يلا بينا نبدا. طلع يا جدعان لازم اسمي المول، فتعالى نسميه ايه؟ البلدزاوي. فين بقى ايه الاس مول؟ طيب اللي بعده. خش. روح فين هنا؟ ماشي. unlock closing store. ماشي يلا. ب$2000. اوكي. بيقول لي دوس تاب. مول مانجمنت. دي البضايع. طب ماشي ماشي. بص هات لنا ايه؟ هات لنا 5 من ده، وخمسة من ده، وخمسة من ده، وخمسة من ده. اراك توزع من مال امك. ب200. ايه ده؟ مش عارف. وده 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 كده 6000. الو. اوكي، الواحد ب200. يا نهار اسود. طب خلاص، هات واحد. ودي واحد واحد واحد. 1200. بلاش ده. طب ماشي، باي. كده اتفضل معايا 450. الطرد وصل اهو. هات ده. فين؟ هنا. ده بيبقى فيه 5. اوكي. كلوزنج ستور. سميه ايه؟ خلاص يا جدعان زي ما احنا ماشي. البلدزاوي جيمنج على اسم القناة. هو بالاصفر طرش، اللون الاصفر اطرش حاجة، خلي بالك. طب ما افتح يعني. خلاص اهو. فتحت. كده المول اتفتح. كده المول اتفتح، تصدق. طب بس احنا عايزين لسه. في هنا ايه؟ فاضية. ما انا مش متعود العب ماوس وكيبورد والدنيا صعبة خالص. بس ماشي يا جدعان، بنتعود. ماشي. ايه مفيش حد؟ اللهم صل على النبي. اول زبون يا جدعان. ماشي اهو. هات. كام دول؟ هي عايز 27. طب ادي 20، وادي 5، وادي 2. فل. اللي بعده. انت خدت 2. ده انت ايه؟ جيفنج ايه؟ 36. ماشي. ادي 1 2 3 و5 و1. زي الفل. هات واحد اهو. ده خد واحد. هات يا حاج. المفروض ده ياخد كام؟ 70. 70. زي الفل. البضاعة خلصت يا اخوانا. بس في بره تاني. 98. طب انت يعني انت ليه مداني 98؟ ماشي. 20. 5 وادي 8. كان في زبون مشي عشان مفيش بضاعة، يا خسارة. ماشي. هات ده. حط هنا. يلا يا اخوانا. ايوه، تعالى 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 يا عم الحاج، تعالى. لا. ايوه. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ماشي. 1 2. هات. كام؟ 80. شكرا. نورت. اللي بعده. هي عايزة 44. اهم. اللي بعده. حلو يا جدعان. البيع ماشي زي الفل. ماشي. انت كده ايه عايز؟ انت 49. خد اهمت. ودي 5. دي 1 2 3. فل. اللي بعده. كده خلاص. كده مفيش بضاعة تاني. عايزين نجيب فيزا. 40. شكرا. نورت المحكمة. اللي بعده. هات ده. حط هنا. ده ب62. وانت كسبان فيه 22. طب نايس والله. ايه ده؟ انا اتخضيت. انا اتخضيت ليه؟ ما علينا. ماشي. دي خدت 2. شكرا. هاتي كده 124. شكرا. نورتي. اللي بعده. هات ده. عايزة 23. ادي 20 وادي 3.
اللي بعده. يلا يا اخوانا، يلا يا اخوانا. ايه ده؟ مش دي نفس الشخص؟ الو. ما علينا ما علينا، ماشي. العاب المحاكيات بقى، ما علينا. ماشي، ادي 1 2 هاتي. عايزة كام؟ 17. خد ادي 10 15 17. فل الفل. ايه ده؟ مفيش فليب تو سويتش. اعمل ايه هنا؟ ده اليوم الاول يا جدعان. اليوم الاول انت طالع كسبان فيه 310 دولار. طب ما نايس، نفتح تاني. بس مفيش بضاعة معانا. 1300 في الباقي. معانا 1300 يا جدعان. هات ده. مش عارف. ماشي، هات لنا نفس ايوه يا جدعان، انا فهمت، خلي بالك. طب ما ده كده 550 فرنتشر. عايزين من دي. طب ماشي، حط لنا واحده كمان اهي. فل كده كله 850. ماشي خلاص. كده يبقى احنا معانا 460 دولار. وصلت الاوردر. ايه السرعه دي يا جدعان؟ ايه السرعه دي؟ ماشي. عايزين واحده كمان هنا. ازاي افتحها؟ اوبا، حلو جامد. ماشي، هات ده. حلو. وهات ده هنا. فل. افتح. يلا بينا. شفت رزبن ازاي؟ رزبن ولا رزبن؟ ده ايه ده؟ انت ايه يا ابني؟ ملتك إيه انت؟ ما علينا. ماشي، نورت يا معلم. فيزا 70 دولار. يلا بينا. طب حلو، دي بتشكل اهي 110. يا كده عايزة 32. طيب دي كده فل. اللي بعده. تعالى يا حاج. عايز انت كام كده؟ 31. خد اهي زي الفل. خديهم كلهم بالله، عايز امشي. يلا بينا. عايزة ايه؟ 140. نورتي. اللي بعده 40 دولار. كده انت عايز 40. خد يا حاج. اللي بعده. سيبي بقى الاخضر ده للراجل المحترم. ايوه فل. خدت الاتنين. ماشي. 80. هو هيحصل ايه لو خدت اكتر؟ عايز اجرب، تصدق. ايوه دي فيزا 70. تعالى ناخد 80. ما ينفعش. 90. ما ينفعش. لازم اخد المبلغ بالظبط. ايوه، اللهم صل على النبي. يلا بينا. ها. يلا دي 1 2 فيزا 104. ايه ده؟ 124 اهو. شكرا. اللي بعده. خدت 2 اهو. كام برضو؟ 124. طب يا جدعان، ما البيع حلو فشخ اهو. هات يا حاج. عايز كام انت؟ 31. خد اهم 31. انجوي. البضاعة خلصت. قفل يا ابني كده. ولا لسه؟ تعالى نجيب بضاعة تاني. هات لنا ده وده وده. كده كله 550. كده كله 1200. ماشي خلاص، حلو. هات. هات يا عم، نصرف كل اللي معانا عادي، مش مهم. فين؟ هات اهو. عشان كده. اقفل. طب خلاص ماشي. اليوم سالب 1190. ماشي يا جدعان، سهلة. انا حاسس ان احنا بنخسر. ماشي، ما علينا. افتح لنا كده ده. يلا بينا يا اخوانا. جايبين بضاعة جديدة احنا وحركات. فين البضاعة بتاعتنا؟ هات بس دول كده عشان ايه. حط هنا عشان بس ايه، ما نتسرقش. عشان مش ناقص. يلا يا اخوانا، يلا تعالوا عند البليتزاوي جيمنج بتاع الهدوم. مش عارف ازاي بس ماشي. يا جدعان اللعبة مطرشة تصدق. يلا دول بقى هوديز صح كده؟ ايوه. دب ب 100 دولار. دي 48. 40. 5. 1 2 3. فل. نورتي. اللي بعده. ده واخد 2. ده شكله غني يا جدعان. 200 دولار. يلا بينا. اللي بعده. يا جدعان الاقبال على الهودي شكله جامد. شكلي هجيب منه تاني. 200 دولار زيادة. ده واخد من الاخضر. عايز 26. 20. 5 6. جامد. اللي بعده. يلا بينا يا استاذة. نورتي. 35 اهو.
فل اللي بقى. تعالى يا باشا، تعال 35. يلا يابا، نورت. ما تستوري نفسك ايه اللي انت عاملاه ده. يلا بينا. 37. اللي بعده كم؟ 100. خلي علينا يا باشا، خلي علينا والله، خلي علينا. خلي يمشي بجد. 100. تعال. دبي شرت يا عم، اشوف لك حد والنبي. ايه يا اخوانا، خد 100 دولار. يلا بينا. خلصوا. في ايه هنا؟ بلد استور يا جدع انت. طب انا هجيب منين يا عم؟ تستنى، انا معايا فلوس. تصبر يا عم، ايه السواد ده؟ استنى والله يا باشا، معلش كنا بنشوف حاجة. المهم ما علينا. انت عايز ايه؟ عايز 42؟ خد يابا. طب ما تجيب الفلوس كاملة من الأول بدل ما أنا أقعد أديك الباقي كده. إيه التوحد ده؟ إيه ده؟ مفيش بضاعة. استنى. أهي بضاعة أهي والله. بضاعة يا إخوانا، بضاعة. تعالوا رايحين فين؟ والله حرقكوا واحد بشر صحيح. وأنت هنا إيه فاضية ليه كده؟ إيه السواد ده؟ ستاف اونلي. طب إيه يا إخوانا؟ أيوة المزة. بقولك يا مزة. يلا شكلك بتحبي الازرق. ايوه خدي الازرق، انت اصلا لابسه ازرق اهو، بس هي باينه قوي كده. ماشي حلو، يلا بينا. ده ب40 دولار. 40. حلو يا جماعه، بقى معانا 1500 دولار. ادي 40. اللي بقى ازيك يا باشا؟ اتفضل تعالى يا ابني، تعالى. نورت. تعالى يا ابني. تعالى. كام؟ 124. ماشي حبيبي يابا، نورت حبيبي. على ميتين امك. كام؟ 124. ماشي كده، ما فاضلش الا دول. يلا حاج. حلو مصلحة. 102. ماشي قشطة، يلا بينا. كفاية كده خلاصة اليوم زائد 1780 دولار. وبس يا عزيزي المشاهد، ده كان كل فيديو النهارده، بتمنى يكون عجبك. قول لي في الكومنتات تحت لو عايز نخلي اللعبة دي سلسلة هنا في القناة. وبس يا عزيزي المشاهد، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.